Deopani College amahang kitek arni laben Great Rock Social Pressure mit surihini ra ingkor phok katalon pon along aluhi sarpo aman pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun Dok Mukai Hithi Supermarket along Harukhat MLA Dorsing Ronghang Arideng Pen Skylab Diagnostic Center Kangpupon Aprangsi Karbi Life Abirta Kilangwer Arab do anaphan sitami nilihin pen kardom nang pajir iklak kardom Pinyar ni kang sama birta along pen nili sami reng mirti mongpi to tangte pinyar ni kang sama birta ang ton pen arjupani Deopani College amahang kitek arni laben Great Rock Social Pressure mit surihini ra ingkor phok katalon pon along aluhi sarpo aman pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun Pai Chiklod ni Pai Po Arni Adapor Pai Kep Apor Lakhaing Korapli Deopani Constituency ke Parlupon Santipur Deopani College Foundations Dekam Great Rock Social Pressure mit Ningan Suri Hinira Inkora Po Aboha Parman Mai Paman Pon Sonsi Jaimek Ateng Pen Deopani College Mahang Kitek Pon along Keklem Kachipaduk Abang Pu Bang Piatumapan Kachikimo Pon Deopani College mahang kitek arni lapen Great Rock Social Pressure mit amai along aluhi sarpo aman pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun Anparta Recharge Stock BEMKAC Education in Charge Surya Rongphar EMKAC Art and Culture Sarban Kumar Telenga MAC Deopani Boson Rongphar Principal Deopani College Abarim Deopani College Principal atum Pendanglok KCS KSA GB Manpeng ke Thekiding atum Chetongdun si Mai RDP dun Pimpor dame Deopani College ke nonamat ke Thirklong adim avelang Bota non EC College Kacharli Arisoi Jangatuma Phat Lapen Deopani Angkang Radaphan Birta Kemi Dr. Tuliram Ronghang CMK Sipen ke Pangdak Pon ke Quality Education Doji Aphan Kacharli Award Sai Mesen Nangji Pumatha Pon Pen Deopani College Aphan Longle Allotment Pipono Laan Chotakali College Building Lapen Principal Office Staff Desk Bench Akinang Sot and Development Pipon Popusi Waida Clardak Pen Ning Jepon We are deeply honored to have you as our chief guest today. Hekal kila pen students tum chelang petan simil kana hai tong no lapen Deopani College aphan longle tenang so asin kari janglo autonomous council asik ada kami duitun ada kapre building mane principal room dan cengkok, classroom dan cengkok, administrative building dan cengkok, teachers common room ada lagi di bagian itu kari yang autonomous council. Tarik 4 August 2025, Deopani College Foundation Day kam 16 Social Freshers Meet. Dagiltun Deopani College akan pas long si peman pon lo, labang solong nampak si tonun si, ilitum kecing honai, ningi cet henai, Dr. Tuliram Ronghang Sir, Chief Executive Member Karbi Autonomous Council alhi amana peng pen chitong no lapen alang liniltum college governing body aphan that Deopani ara aphan college student aphan staff aphan ning pathi dekang lo longle allotment bangke nang pier lo usi nito happy pen longwek po lapen apa same principal office lapen classroom building lapen ason college akan yang jangan pipo usi nang chat pon situ ningarong olo lapen labang so college Kiching 2009 1st August 2009 asor changke kiching si ke students 89 web lapen bang proxy staff pen sela bang college pangcheng lo pini bangke bang plikep so se labak staff dolo higher secondary bang pharisera phokep pila first year lapen higher second year bang pharisera plikep raheni lapen degree long kadowe first one ha Fifan semester long bang pharu sere bang truck lasi kadowit bang pharu truck so se student bang kani tumlong pinning season 2025 to 26 bang kani tumlong dolo lapen result pustame bang krehini student ni tumlong final year BA tum toklo lasong bong pen bang pho bang plige first division lo inur bang second division lo percentage bang ke 41.6% nilitum result long polo lasi staff tum sampai cepaduk lo governing body ne cepaduk lo kada local MSc Sorban Kumar Telenga se cepaduk lo labang so college kepare ye phan kepe ne ye phan lapen jitu Karbi long autonomous council akimang quality education po bangke
niltum anten dak higher education jitu quality education lapen education environment ke vanji phaletum nili principal lapen staff tum ben governing meeting sen tum bori pon bom chorolo News Desk Report, Karbi Live. Dok Mukai Hiti Supermarket along Harukhat MLA Dorsing Ronghang Arideng Ben Skylab Diagnostic Center Kang Pupon. Son si Skylab Diagnostic Center along Keso Kachilang Chiapan Avarsai Ultrasound Digital X-ray ECG FNAC Blood Urine Stool Test Hey Hui Keso Kachilang Chiapan Varsai Kimi Longponpo. Lilitum ultrasound pencheng lok asontina kesotami hojai nogong doboka dipu andam nang koktiti lasin non pen kete bok head dok moka hiti along amatsi ultrasound pen digital x-ray ECG FNAC blood urine stool test ansitami pupon Chandra deka laben ashok deka dom kachepaduk pen private keso kachelang ji awarsa ing puponsi keso kachelang thedung awarsa kimi longpon popusi MLA Dorsing Ronghang pen than pachinipon পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব হাৰ্টৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব লিভাৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব কিডনিৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব ব্লাডৰ মানে সকলো পৰীক্ষাই কৰিব পাৰিব লগতে আল্ট্ৰাচাউণ্ডো আছে এক্সৰে আছে আমাৰ দুটা আছে আৰু ডক্টৰো থাকিব ইয়াত ডক্টৰ ক'ৰ পৰা আহিব ডক্টৰ নগৰ পৰা আহিব সদায় থাকিব নে সদায় নহয় সপ্তাহত আমি মিলাই লওঁ তিনিদিন হয় ইয়াৰ সুবিধা হিচাপত ৰাইজৰ এক্সৰে আছে নে এক্সৰে এতিয়া অহা নাই আহিব কেতিয়া আহিব ধৰি লোৱা এইটো সপ্তাহত আহি যাব এক্সৰেটো হয় আৰু বৰ্তমান আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো আমি আনিছোঁ এতিয়া বাকী ব্লাডৰ ব্লাড আছে ব্লাডৰ সকলো ব্লাডত যিবিলাক পৰীক্ষা হয় সকলো তেজ পৰীক্ষা আপোনাৰ কিডনি পৰীক্ষা তেজৰে হ'ব লিভাৰো তেজৰে পৰীক্ষা হ'ব আৰু হাৰ্টৰো তেজৰে পৰীক্ষা কৰা হ'ব ঠিক আছে আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো আমাৰ সদায় থাকিব ডক্টৰজনে হয় ৰাতিপুৱা ধৰি লওক 10টালৈকে ডক্টৰ কেইজন থাকিব ডক্টৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ এজন ডক্টৰ থাকিব আৰু গাইনকলজিষ্ট এজন থাকিব MBBS এজন থাকিব আৰু শিশু প্ৰতিজন চাইল্ড চিকিৎসাটো আজিৰ পৰাই হ'ব Karbi Anglong Dok Moka Ben Thomas Terang Report, Karbi Live.